Na ako'y libro nga napalit. Og mo ni ay. Kita mo? The 48 Laws of Power. Ang author ani kay si Robert Greene. Now, I'm going to share with you some tidbits that might perhaps help you thrive sa imuhang trabaho, sa imuhang negosyo, o sa imuhang politika. Kaya kinabuhi, politika man yun, ba? Bisan asa pa kaibutang, naagi politika. Ilugay sa posisyon, ilugay sa higayon, ilugay sa mga grasya, ilugay sa kwarta. Unya, warningan tamudaan, kining libruha, dili ni paras tanan, kay dili man tanan nato diri hangol. It is essentially a field manual for how you can work strategically and position yourself all the way to the top. Actually, libro nis mga ambisyoso. So if you're one of those few who honestly believe that to be content with less is a mortal sin, then I guess, para imo gining libro ha. Now, what is the purpose of the 48 Laws of Power? Primarily, kining libro ha is all about politics. Pero magamit sa din nato or ma-apply ni nato sa mga daghang aspeto sa ato ang kinabuhi. O gituyo gini siyang suwat bahan sayon na lang gid kaayo nga ipangilog. Ikaw sad nga naa dias gahom, di pug ka mailugan. This book offers a collection of rules that show people how to gain power, how to preserve it, and how to defend themselves against those powerful people who make their lives miserable. Pilion lang ako ang pipila ka mga importante nga punto dire. Then I will give example nga makarelate sad mo. To get you started, arita sa pinakauna. Law number 1. Never outshine the master. Ayaw sa pawi ang imong agawn. Ayaw pangilog og mikropono. Ayaw og sud sa bangag nga dili imo. Laktod pagkasulti, kalma lang. Pagpaubos at ubangan sa imuhang agawn. Never make yourself look too much better than your superior. And I tell you, kung imo galing ang buhaton nga mag-inaktor ka sa salida sa imong amo, ikaugma, expect na sa ka nga mubalik na sa kas imong naandang kinabuhi. Suwa na sa kag-iba. Instead, make your bossing appear brilliant. Do things that make them look good in front of their crowd. In return, eventually, you will be rewarded. O diya, kahinumdum mo niya ning balita? Gikomentaryohan ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña, si Digong. Ingon si Tomas nga ang supplier kuno sa Budris Pilipinas kay ang China. So gipangutana ni Tami si Digong. Nganong mahadlok makas China, Mr. President? Ang resulta, napildis Tami pag-eleksyon. While the rest of the gang like Garma, Labelia, Barandug, and Sinas are now enjoying the fruits of Tami's miscalculation. So, unsa maging moral lesson niya ni Be? Angay natong timan-an nga ang mga chuwawap maoy tag-iya aning kalibutana. Law number 3. Conceal your intentions. You know what? It is rarely beneficial to reveal your intentions. You never know what other people are thinking, or if they will be offended by what you reveal. Thus, it is best to simply use a front that is different from what you truly want. Then focus on your self-interest in your own mind. Laktod pagkasulti, ayaw dayon idiga ang imong baraha. Timan ang kalibutan na puno sa mga masinahon. Sa kada napu kataw, ito ni anak. Ang nag-ampo nga mulukapa ka, ug ang tulong nga nagpabilin, maoy tig katawa. Ang una na humahuna-unaan kay si BC Mayor Michael Rama. Di man to na to makita physically, pero kay bawag ko nga kanang iyang lawas na puno na sa uhat sa politika. And he has his own share of betrayal. Ug sa tanto niyang pakigbugno sa mga bitin, nadugay si Mike Rama, mura na pud siyag sawa. I think it was the German author who once said, beware that when fighting monsters, you yourself do not become a monster. Mugakos na gani ng bitin sa imong tiil? Sure gid ko nga dili na tungod sa gugma. So munang hangtod karon, gabarugya po nas Mike because he perfectly knows the nature of power. Take for example the news. Nga matod pang Mike Rama, di lagi gyud kuno siya mudagan og higher position. May magnataw tagahapon lang. Maunay master, kontento na kuno siya sa iyang pagka-busy mayor karon. Ang nakabintahaan ng di dayong kamudiga sa imong baraha, kay pirmi kumpiyansa ang imuhang kontra. Law number 4. Always say less than necessary. Remember, when you say something,
You can never take it back. People have heard it and they will remember it. That is why you must choose your words very carefully. This law applies to just always say less than necessary because in most cases, people speak far too much. Look at Inday Sara. Yes, si Sara Duterte, dinangaw ang kadapong nga mugawas sa iyahang baba. Di ba daghang storya? In fact, wala gyud kadahom si Bebot Alvarez nga igo ra gid taon sa nalanghid nga mangihi lang kog kadiyot paggawas niya gikan CR gipulihan na siyang Gloria Arroyo sa pagka-Speaker of the House. Pero kibaw mo kung kinsa ka plano ni adtong pundita sa Kongreso. Awa nay lain. Ang anak sa presidente, ang hilimon nga si Inday Sara Duterte. Execute dayon, walay daghang storya. There are number of advantages to always saying less than the necessary. Studies have shown that only 7% of our communication is done verbally, but 55% is done through body language. Ikaduha, you command respect. The person who only speaks when they have something important to say is always respected. Nakabasa sa ko aning balita between Cebu City Councilor Ninya Mabatid ug ni Cebu City Councilor Alvin Dizon. Ang nahitabo kay gabagulbol si Consel Mabatid regarding sa supplemental budget concerning sa mga job order employees diya sa Cebu City Government. Butang ba nga klaro kayo nga walay hanaw si Ninya Mabatid, uwa ba siya lawom nga ikatampo sa diskusyon tungod kay kanunay man sa siyang absent sa matag committee hearing. Muto nga nakatilaw in taon si Mabatid ug kagumkum kayo nga insulto gikan ni Consel Alvin Dizon, muna nga ibutang gyud sa inyong unahuna. Kamong mga nagduwa diha sa gahom to always say less than necessary. Law number 9. Win through your actions, never through argument. Actions always speak louder than words. If you're going to try to prove something, never stretch yourself trying to explain things with words. Let me ask you this. If you're living in the province of Cebu, you must be familiar with the tagline, buhat, maoy pasultion, dili sulti ang pabuhaton. Slogan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Magunsa man ang bright, magunsa man ang abogado, o niya, pertimbog ata og lawas, udto na mo mata. Matud pas mga katigwangan, words don't cook rice. Law number 15. Crush your enemy totally. When you crush your enemy totally, you no longer have to worry about them. And right now, nobody worries about JVR anymore. JVR, Johnny De Los Reyes, katong Mayor Bastalisay kaniadto. Ang sayop ni JVR, kaysa diyang iyang napildi si Eddie Gulya sa pagkamayor dito sa ilang dakbayan. Wala niya tiluka ang kinatibukan nga kadaugan. Imbis nga ang iyang lipayon ang mga butante, ang giuna ang iya manong mga parinti. Kinumdumok, katong gi-issue na siya sa nepotism. Actually, ako gining gi-mention, tungod kay kung naakadiha magud sa gahom, unya, banga ka nga estudyante sa kasaysayan, banga ka nga nagtanaw sa mga panulunan, sa mga katuigan nga nanglabay, banga ba ka nga mo appreciate kung giunsa pagduwa sa mga maynglaki ang gahom kaniadto sa ilang mga kamot. Aw di gyud kalikayan nga maparehas mong JBR. Iyang mga leader, iyang mga supporter, iyang mga parente ay sus murag mga iring gipamatiran gawas sa City Hall. Law number 30. Make your accomplishments seems effortless. Ang tawag na mo anak diris gawas kay PWWB. Pawawa ba? Talent is almost a lie. But people love to believe in it because it seems so out of the ordinary. It's in fact magical. On the other hand, if you show all of the hard work that you put in to achieve things, you will end up looking like the regular, average Juan. People will be in awe, totally seduced by your unmatched skills, believing that somehow it is genetic or it's a gift from God. Awa ha? Pagkapildi ni Tomas Osmeña ngadto ni Mayor Edgardo Labella, everyone was thinking that it's the character and talent of Labella during their debate that prevailed over Tomas Osmeña, which is of course slightly true. But the whole of the election story really has something to do with Tommy Osmeña fighting the entire Philippine National Police. In fact, matud pas mga chismosos politika, bisan pa kunog matug si Edgar Labella tibok adlaw, inigmata niya
pildi gapos Tomas. To conclude, ang victory ni Edgar Labella batok ni Tomas Osmeña seemed so effortless, but actually, there was no political talent that was involved. It's just that Edgar Labella was in the right place at the right time. So, kung usakas mga nangambisyon nga makakupot og gahom, dapat imo ning timan-an kining mga essential laws of power. And after reading this book, paninguha lang nga intact pa ng imong kag because you might lose your humanity in the process. And always remember what the nature of power is. Walay gahom nga ipanghatag, kinahanglan gid nang ilugon. Thank you for watching and please don't forget to subscribe.